seperti ini loh dek, lampu sound system yang enak itu kenapa hidup, karena ada aliran listrik. Wah diesel wah setai keding ben orang sekali niser ke TV anda ring no kuwi loh dek, coba nih aro mage kaojonan ada dengan udah kepanasan ada sampai makin nih kalau pas sampean kejasan diesel apa lampu odi sound system odi jadi diesel data iya jepi santri munlah sukses kalau pae ke Idris kalau paen penobatan bintang pelajar putra dari bapak dia Miss Noto kepada orang tuanya dimohon naik ke atas pentas ada ke Idris letak sebut Miss Noto lah. Jadi lampu montera sound system mon nyaman saya sebut benih diesel apa merek lampu dan merek sound system diesel ada wah coba nih kemangken nih mate padam dah sound system mate nih keseyoloncai kada diesel sambil nyambi lampu santonop lampu center langsung bangocah wow diesel China yang kuila tak ada diesel saya lagi repot lah karena guru wanita berat cek berat tuh ya Allah tak ada guru pasrain aro lagi anu cek lap helm songkok reng mamereng letak temu karona njak jong wah tahu siapa tepak ngedel pak mereng selebur mon santri laki canian tak hafal Quran aja tahun datang gay ya dah hafal nak tahun datang belum sampai mulai tak lemah hafal mon binian sebenarnya siarok torok ni kebinian bagus binian tapi maaf tak nakong jandi alhamdulillah kan lu inna lillahnya ring bini panik kamagi atorok peraturan pesantren terapas cepet apa merit akabin bener sip epenta pas saya ibun bah ngocak cabis ke bunyai mohon maaf bunyai bulan ini kan pihak bini setelah terima ada remah terkadang tak terima dikipahi kancingnya tak baju laki dekian mbian ibrina tua bigula pakelar si kancing tak kira bisa kancing siap ibrina pemukan kancing nang jong kok gimana ya kok mana dari Banjarono bandeng tukang kancing banjir mon lagi anwah ngocah cinta ditolak dukun bertindak ban maakopa korban bana kopa baca ini deh ini kan gini baca sholawat nariyah ketika tanhallu bihil uqad diulang 3 kali Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad apa maknanya itu tanhallu yang lepas bihi sebab Nabi Muhammad al uqadu semua ikatan-ikatan jadi bagian seceng kanceng rok burtos das dan lagi mai bolo iki ai dunia itu jong taman tiba wah lepas ada saya tantangan tak kira menti dek jadi kayak gini empian bagian santri laki pilih satu di antara 2 larang empian teroni nggak neng teroni nggak Pak Alim popenter sekali pesuki sekali jadi owner embian monsoki akan banyak
Embian mon alim yang alim embian pecuba imu anak benyaring anda karena ternyata alim ni kamu genteng kamu makin lebih aban coba takut je sesosal ya salah coba gendeng